Rut, tampar lah jangan. Iya Dul, paling bener jangan nyabe. Serius. Ayo. Memberi tampar, ada jangan raju, Rut. Wes are. Wis rapat tak usah Dul. Lu, Angin par. main col. Oke. Yo! Ayo! Setalkah? Ketika jangan yo colla. Tidak peryan ka kosong ku apa. Wala jeng dul. Makin terut. Pada remah Dul. Dikasih paham Rut. Malah ngas tete orang sekocol lah jangan. Orang sing ngocul lah jangan jebeni king tak ngastete Dul. King kaki buat nyelembe. Cuk tampar lah jangan king yo col lah. Teti king sendem nih. Ada iserakat. Ontong karo kocan nasi gebe. Mun pas oreng nga. Tak ring pas terbang tanpa sayap cek nun kaki. Tak bisa. Aku gentar ndabi kok. Ternyata nung budin Rut. Main tere. Lawis tak usah Dul. Lanu uno boleh diri dina. Marin mun orang amule. Pas pa pagke tali na. Maliri sarian uri na. Main pangger par. Milih pangger din. Tak lah tarik boy. Tak iya. Mun tanang orang bi kakek keselakin ketampar lah jangan. Mai ki badan tampar dia. Mayo. Isdin. Mayu pantau dari Roma, Pak. Iya Mayu. Dul. Wah orang yang tinggal Dul.
engkau ngucap sapi begelebat tren minta tambah sakal. Pula keng rusak. Setangkah ketika yang mati lampu suku keng tang HP bingkok si rosak parah bingkok penting lagi Dari dia makna. Macam lah jangan bun. Jok mun kaki din tak kena kanak-kanak lebur main lah jangan Ya nyaman lah hobi bun. Mun hobi ku pas beda tuangu dan nah. Pokok tak merugi kau orang. mantap din lanjutkan. Siap bosku. Halo mas. Engki Pak Bun? Oh iya mas, arah apa listrik mi padam? Engki sporo nenek ke Pak Bun? Tepak Bun diperbaikan? Pak kalau aku perbaikan poi mas. Engki, nek kata Pak Bun de lajengan nyangkut ke atas tower. Mun kalau lajengan yang kuda tower kan tak bahaya mas. Bahaya nek ke Pak Bun. Ketika beda lajengan, otak betalena mereka tower tor kabel, aneka potensi listrik padam. Makanya dihimbau udah masyarakat tuh Pak Bun, keangkui tak main lajengan esetina tower. Oh, Benih karo lajengan Pak Bun. Saya potensi mapadam listrik nek kepole, juga juan saya semak ben kabel, tapi tak gelem tebang. Dua paneka saya sering terjadi mengakibatkan listrik padam. oh iya mas. Bingkok ki himbau ke masyarakat malah lebih ngesteteh. Engki Pak Bun, Kira-kira sampai bila perbaikan dia? usahakan secepatnya. Oh iya mas. Yang atas hati-hati ya. Den, budak apa kaki nak legelik? Lajengan begabun. Oh, ketika yang lajeng nak kaki siapa rian? Maksudnya bun. Ya ada nara. Kaki tahu, setia listrik padam. Ya tahu bun. Tak lebih biasa. Muni maturi jaga rawala ko padam. Listrik kebain mainan. Suku tak majer ngara. Jia, tapah karoro muruan. Listrik padam re bedalasan nadin. Tak kira keng kebain mainan bi petugas PLN. Kapan lah listrik padam? Masyarakat de karo tau romuruan. Yang ke petugas PLN keng lalai. Sepedeng bedes eko caki. Nyata keng masyarakat dia tak bisa aja kerja sama. Maksudnya bun. Kaki tahu sebab berapa listrik mi padam. Sebab orang lebur main lajengan ingat kaki dia. Apa hubung namain lajengan ben listrik padam bun? Amain lajengan ria. Potensi perian ke kabel otak tower PLN din. Kapan lah mere listrik padam? Jadi mun orang tak bagi main lajengan bun. Tade salarang kaki lebur main lajengan din. Keng pangas teteh. Si amain lajengan ni setina kabel otak tower PLN. Kapan lah mere si padam beni karo roman kake.
Tapi padam kapi saleber. Encan kaki gelak ruah. Hobi tak rapa. Kor tak merogi ke orang lain. Muni ngak ria. Tak merogi ke orang lain. Raga hobi ne kaki ria. Silain ni kening imbas ya. Jeng ko tak main lajengan exit in tower PLN ria bun. Mi pasang kok sekalero. Terus lajeng na sa pakole si Meremon bani lajeng na kakay. Ya tahu bun. Cek banyak selibur ngecol lajengan. Beni karongkok. Lama yung pahentare. Bukti kira-kira lajeng na siapa sih nyangkit ke tower PLN. Keng mun tepak kadin kaki awas lho. Ayo. Mas, kita lestari perbaikan. Ya punten, Bun. Lah jangan gila sih nyangkut ke tower berikan mah. Kayak sebun, lestari fotoron pon. Lah jangan nakakir Odin. Ongguan. Iya bun. Jok beni tang dijual. Iloper sekali lajengan je mas. Malah tak kata mana. Abelah bun. Coper. Terus, apa dia apa cek lah kerola lajengan. Cek orang manusia boleh mun berdena kerogi marogi kau orang tak bedi. Apa boleh kerola lajengan. Oper mas. Lah bun. Coper. Seporan nah. Iya jutang lajengan bun. Coper ake.